nilipudai la puhem lo 1937 aprang ke APSC exam ke do de hala sohot ke handpick western education ki do tuman BMA ke pass allied group tuman se pilok ang se aprang ke competition masawe seta 1937 reformation dolo APSC lasopen ke tukali UPSC model exam donang ko exam pati se ke thek gere teman ing chap nahi ing wai ni kusikulo la se first batch ke 1937 lo hala so ke tum Anglong a so tum pidun bang adala cheta phi second batch 1939 dolo hala so ho itum Anglong a so tum ang bong pen ki pidun nang te mane chini ma tumane dil yang khaniko Lawrence ingti 1939 ho alang li ke kilun chot kali topper mandal number 1 that proved that bali tumke bining pen almost 80 years plus a franci APSC SS topper ke manu tum Karbi to lage Lawrence ingti api ke 1951 ningkan IS pondalo sedalang li pan bangke non nominated to kali exam pinang lan 1939 pen 1945 an ke second world war doko amasi UPSC pen exam pati long gadalo amasi ningkan drop exam awdan masi all India long khali topik lo amasi emergency exam pati lo non puta isbe lang abes lake emergency recruitment ko hala so alama ba ako exam pidon masi long to lo api galan secretary secretary aizo